Ahaya DC News, Mema Obibia Akwawa, had the latest and hot news in one enamide and Bramo. I notice a winner subscriber ya, or more than say over subscribe, your say over click and the subscribe button. Now a belly notification. We answer new video BI they upload. When the first person I would say ever can say video, I feel na one video give us a thumbs up. Nothing. Share my Akufo-Addo na when you be now when who the Akoto ewo Ghana na afi yenhwe eye sema beto yeponso eye Johnson Asiedu Nketia eye NDC wana chairman wode ensembegri atubia ebini se eye NPs 20 wonibu a yenti ase bepem na yenti investigation ehu ni pa wona di sa aboni ebini JB Danquah ene latest one ebeto ma ye Kumah wonsin semi eye Johnson Asiedu Nketia de ensem atubia saso na wotisi eye na poso ho ni sema okwa ye kuku eye for sit fidima no how put in a platform so now what can send it to Kumah so oye send it o ma me ho sensem nyina so about the na ye semre no intentemara yenkuti eye chairman Asiedu Nketia ni sema what the tuga FIS sema meeting sema eye Asiedu Nketia editor meeting sema onua nkasa yakum MPs suspiciously MPs bese miensa na se 9 ba kukura ni ho a yetimi anya ho solisi wo mu nyina so MPs ko mekai infantum is it infantum every way so JB Danquah Owusu na it was getting to the dying embers of NDC government and I'm taking over moi munua mubusu ni direct I say mo ankasa kura mama ni bre na mo hwani wo ase besi ne nothing e wo ha na o ma be ka say computer we see the computer ira we see ayese case no kura abanya withdraw yesan asan akwache ni pa na ba biem ni ade anya enkosi ba bia besi ne ena onu free ho. I'm talking about members of parliament, MPP members of parliament. Enu free ho. Ena mankasim die. Enu so besine. Enu kra de mantese ya chi obi ampo wo ho. Ampo. Kora chese akam. Sabi omunya pepe. Democracy bay ena member of parliament. Wombe kwa tata no sa kumu abesine police fo a esi wo ye efficient de ben besine yente ho asem kura de ete ya ne se na ire abaye MP a na nse ya sama no minister tani ye de chichire no sautimasi enna na enye too strange enna na nse ya we de John Kumah de one day say family no abeka doctors na abeka family bay na abeka doctors bay na abeka enti nipa wu na ni family member bi ko je radio so kasa na chese no anu law enforcement bi ankozo sa na democracy wo man kai say president bi anu ka won hu no e be kire mu me say hwan na ya che no why na those institutions ya woka say assemble yenya those institutions no there be na sa institutions no be anamon be na sa institutions no be maybe after the coroner's report no there be in coroner's report no why na koje ebusunya ena media for mo de tu dwa na che say prosi nya ho hwe obi anya ho hwe enti obi akotwere bibi di beto ayi say coroner's report no na che say eno anu yakuni pa bia ne yakunu wa bra obi abegina ho aka se meme se enam kwai wo so ena nipa no yakunu mo fra me ba bia meba a obi aso ntimi mfra no besi ne I see chairman ma ya ko kuma u ba election ne ma sisi ye ne MP no wo ene ho ne ma nyina besi ne there be a sena or the dam na ne boy no sorry anopa no na awia opimpu ba ja wo ye prosi nya wa na o ka se nya institutions no nya enti anya wo wa se
yɛte hɔ na MPs bɛyɛ 9 from one party wɔn basa saa na baako koraa ni hɔ a yɛtumi ahwehwɛ akyire enti woyɛ MP ne ɛka sɛ kɔkasa na woyɛ free asɛm bi a wobɛka bi a obi antimi nyɛ ohwe a MP bɛ na bɛsi ne boaka ɛno nti no ɛna yɛkɔ election yɛkunkum nipa bibia nsi yɛbɛsi nɛ yɛkɔ ɛde sɛ obinom asɔre sɛ yɛyɛ demonstration about adeɛ bi a wɔn ani nye ho which is a civic right in a democracy yakɔ sanitary agu wɔn so regional minister bɛgyina ha kasa ɔno na ɔda bibia nsi bɛsi nɛ ayawa so wɛso wɔgɔn ɛho asɛm sisi nipa police ayi a yakɔ akɔfa kora the report no si say commission's report no si say committee no report no o ma act on ba cha o mema na Akufo-Addo no ma no afere me na obi sam mo enu re mo adwuma mo nyina so mo suro sɛ obi bɛka ho asɛm mo nyina sanjofo ye bisa ye ne ya bɛka asɛm a mo nya amane enu nko na nsɛm a mo bɛtena se ahwehwem ahunu sɛ ade wo ye fourth estate of the MPP say wo mo akwakoyi Dr. Matthew Opoku Prempe, former Minister of Education, former Minister of Energy. Wonu ena say wo bo yewa Bawumia chidom. Na all kasa no kan say adia na nado aye adwuma wabɔ no sɛ woyi wode Kwame Nkrumah firi Kwame Nkrumah ba bɛpem NDC so a obia no abɔ adwuma ase His Excellency na Danquah Akufo-Addo nem sɛ nkɔfoɔ agye na no si bɔ ne deɛ no pɛ so kyerɛ no wɔ man te aseɛ ɛma kyerɛ yi wɔ bɛpa ho so ɛkyɛw wadawuma chairman saa nkɔmɔ na tew sɛ oh so obi kan sɛ no se man kan yie na o to aso a menye ni sɛ na ɛyɛ fɛ nti no ɔno anim sɛ deɛ ɔka no ɛyɛ ntoro watwe asan nti me de yɛ mfanto hɔ na afei ɔnka foforo nyɛ saa yɛde saa debate ɛbɛya ne nsɛm a ɛsɛ sɛ ɔka kyerɛ Ghanafoɔ no ɔka koraa ɔmuntie na yɛde saa debate na nti ɛsɛ yɛma no kwan na ɔka ne nsɛm na ne so adi hu ne ho nema na sɛbe obi a ne kasa enye no yafunyade ni masa enti enya no no onkasa ntoa so ebi ade ebeba no kora so nkyɛn de wadi ka no ntino mo me wa pa wo ho kyɛw nti oka ne ya no apa kyɛw oka ne ya ka no apa kyɛw na ɔkɔ na nim saa nti ko ba ye be pa ayi dum so tam table no ne nema no nyina ho kyɛw anka be bo eno po de se no se dum so ne mai ɛna nipa bi gina wo se chinchina one for time table no so mo amunim se dim so aba ne mo fa table sande enya bone ade ne ma ya ase aba o se ye dum siesie ayo onua na sem on se me susu se wanu wa o mfa nkoti asoja hahan point ya point no ye be bo ayen because oni obi bobor na se nipa ne nsamo bu de no kogina ne go mu a se ense se o mane how ntimi de mani age ho because me hu se ne ho nsem doso ba bia se o so to famu a obi abonu bi wontum fam bibia o maso a ebenya no o se de volta nsemo a eda ho enunu se enunu wan kan buni wo se na Ghana fo nyina so de enunu dum so no na se so
wakoka Kwame Nkrumah unim de dabono David na ye medical school a ne aye e say medical school they attach you okay I first batch of students kura obeye education minister and ochamo oh sir enunti plan na wo ho say ye be upgrade Sunyani Regional Hospital they are teaching hospital and I can't say even though minister no free bono health minister free bono but as I say a collaboration between education and health only the anointing management no emfie nwotwe enti anya ho hwe nanu ya na omkoto omkoye signboard di kosi Sunyani Hospital ho say ya upgrade into say a friend Sunyani teaching hospital and I'm saying na why na be teaching no ha because you know you need medical school enti uni medical school teaching hospital no wo de wano aka no why na be teaching no ho enti I know yan sem kasi odu bra na e be di sa ankomo no ebia sabra ro kasa no wo se niam bi bebrebe koso a subject to cabinet approval enti bia no amfa ne penemu bi oda no ntino ne bia ni penso se wona ni petwam na ajumamanu no no nko cabinet no bi wokobi nti wo de odu sunwa ne be di sa ankomo mo de twen nti ba bia obeko bia no asem da ho twen nti wo de mani age pa se ya point no na ono zo ne kasa no ntimi nsisa obeko so akasa de nyanse obehye na bufo kakra bi that's all na sa ne ma MPP for the oya this year oya royal oya it's neither here nor there but eno edi onu ankasa mu ekọ haw mu because unim royal na omo aka manfo jadi won say obi a free man share historian bia be free wa be ka say onye royal enti no say no the debate no be shift from what is capable of doing or not capable of doing aba ba say wakoka so royal improve so royal onye royal ebi bisa kura say ni maame wo he ni maame free he no be ye distractions ya ebetwe na free the actual nema owo ho because say a historian wa be kan say asante no ni ajade debi na prempe de fesia ne ba ene eba ni napo ono ne ba ohene no ba eba ni napo into ohene no kura no nya no ofase ni napo papa o into ohene no ne ba no a eye napo nana no kura nya de hye o na de na napo be de hye ena santi ya de to otumfo pokuware enti adidi to wa na chese wa ye de hye debi enti dia asem ne kan enti okope ne ho asem se wo mo ye dress no se we royal na royal bro royal no wo mo kan as far as me are concerned no it doesn't matter say obi ye royal na obi nye royal I'm looking for nipa no ni leadership qualities ni capabilities ni nokrodie adia ewo ni mo obetimi di achechire oman and that is where I am looking for but I am advising him say royal sem no a opese ye hwe ne divert free onua ni capabilities ho no eno so kura de no be kwa akoto asem because claims ya o make no and e binom so start a disprove say onye royal because asante no o ma me royal o ma me free royal family and now onye royal and na say si aso no wan kasa wasem a o kan nyina chese o papa na ye otumfo so o papa na ye otumfo eye den na obi ana say otumfo no wo mo ware wo mo nua ma na debi enti eye den na wo be ye de hye ewo ho enti na wo mo true question say on kire ba bia ne ma me firi won wa say mo e ko fa ba we politics asem
There be any politicians now one now say yentoma because we are this year. Send say him. So Obaye me Danquah now to Abama and Sammy be political kunya now be some names me Danquah. Running mate anano America 4.10. Or send the mammy no a drug addict. Ena nenana ba ene hwe asesi ada opa ne huntuma kra or ne maame or mane maame so original say onu te ha oni sesi no or recover why okay. What is wrong about it? But they are brofo dio. Na brofo dia anya brofo the assembly democracy. Aye. Democracy ni eye. Enti ada na uda bakwa kofa hu na udi o how na udi hu maame sie ene hu kro ni ba ni ade hu assembly say. What do oni asie we? Na oni no ofiro tumfo abusuam. Ndebi. Ada na on fa no meche no nkyere abusuam ofiri. Se bia nhyɛ da nyɛ bia sa. Ehia say who can blood link. Ena haso akama musu ye de ma de o fa no man de. Enti ada na ba bia o link ankasa no won kan no ho asɛm. Na ba bia o papa link no na o kwaka ho asɛm. Se bia campaign strategy. And then campaign strategy. Say where de hye ye need to tumfo pokuare Matthew. But say campaign strategy no ye false wa. Say na foundation no nyina adwira gu. So tunu de o nana o papa. O papa o yo hene ba, o yo hene ba. O yo hene nana, o yo hene nana. Eno ma o nya de hye. What you say? Eti uba abuchua no call maame why udi akonwa o maame side. Ana amanfo asha ase pa ne ho ntoma ebisa ne say omfa ne maame machire otom ana ne maame asefo machire. We wan kofa we am how am yan wan kasa ko ma nan kaye dey. But any obi maame text message say we free pechi number 2. Fantastic crown so onua wa beka debi obi na beche ba bi obi ma me free I see. Enti no medie hwe o pepani ana o pe obi amanadwum akwa bi a friend no di hawk ono na de visa card ya de yi ono na te visa o see or fa obi adwuma mu a ohwe ne mansia 6 the dikai or eno wa range ni nyina in order of priority the dikai integrity unokredie ene say wo ye sensitive about reputation ni andade eno ni integrity eno no hwe first ofiri wa no ahwe motivation wahon kika no ahwe o capability o capacity a obetimi de aye ejuma afi no ahwe understanding wonti ase na fi wa ba behwe o knowledge wonim de ansa na last one wahwe o experience and wo ka se uni integrity a wahon kika no motivation no ye dangerous. Obi a oye highly motivated no ni integrity no he's a dangerous person. Obi a ki un they say media konwa uni integrity say okuni pa kra na okodia say oye say kra na okodia o de no ane say me motivated say me pe we ye dia say we dangerous. And na obi a oye motivated kura no na they say oye oni capacity a the motivation no so ye impotent. Ana obi owo capacity no ni understanding and also wo ho asem. And obi a our knowledge now only understanding the knowledge no so ye meaningless. And now obi a our experience now only knowledge and also the experience no so ye blind. And unti no
ye pe president ana vice president ya yen kari no susudua esese ye di kari sa nipa no enie yen ka abusuan ofiri mu ha no ye me ye de hie me ye donko me ye wenu in a democracy no enye sa ba obi me so ba se so ofiri abusuan we mu dia ene we die wo sefata sanse bia ntete a wa fam ni ade no ebeboa na otumfo de asem no kan kire napo so ase watete no amanfo se o ya maso no no de o no sa enti o man Dr. Bawumia nu ne ho se wa point no ena ofiri hwa o se me ko proof a kire se otumfo hu se me ye yidia ahomaso de me ko proof a kire no ena ko proof a kire no enti se mjiri se o san ko otumfo na se de o pa hunu wa hu Oba say ampa afede me convince say we are maso cause I say akokura kofa obire ene afre no ohine nim oba no oto ne pamba Yo, for winning and some year, Chairman Johnson, Asiedu Nketia, NDC, in some of the 2 year warrior to Troy and some people, Kumah, MPs Deáth, the Pimne, Yintimi, and one of these are Boni, the Kumah, the JB Danquah, and MP who Makasi now, or the Honsamina Atuga, South of what you see a year NAPO, also a year running mate homes and semi repair, then some of Oka warrior platforms in Asiedu Nketia and some to go Nara and Atuga. Meka house GC so na wo hwe no se wunya subscribe ya omodi ase over subscribe na wa like na feel so wa share video no ama ofoforo so enyi na wa hwe also betimi a kire wa dia fa ye se wo nyina ho e wo comment box mu obeti nkabi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.